whaafafonga I TALAFOU o le TAEAO I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi ma le wha, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi. Ma lunga o le sino mai ngoa iai I lunga o le TAEAO Facebook page, ma le ala ata le malo o le TV iwa. Le si whafonga o Samoa, le TAEAO. Talofa lava o TALAFOU mo le amatanga o ngā luenga o le nei mai ASO. O le ave o le whaamuamua I le tāua o le soifua o tagata o lo femālagāa'i lunga o le ea I le wā o Samoa ma Amerika Samoa. Wa ave ai le whaamuamua le tātou malo e whaatino le tātou mta ngā luenga o FOFOGAINA ma whaamatalaga teknolosi ma le astika mai Tutuila. Tāua e le whawali'i unutoa awe lua fonoti. Ofisa Sili mta ngā luenga o FOFOGAINA ma whaamatalaga teknolosi. O si tāsile neo mata upu tāua sa talanoaina le fonotanga o le atoa o Samoa. Ona o le taiminei o lo o whaao ngā telefoni e feso o TAEAO pe ala talata le Laueleele I Amerika Samoa. O le ele maunganga o lo tele, la talata le Laueleele. E la talata loa le Laueleele I o lo tele, I le Laueleele. Ona punitia loa le maunganga o lo tele. O le mela le whaao ngā taiminei, o le whaao ngā loa o le telefoni whea veai. E so tai atu ai le ali ipota mai tai pai late I le tāua Amerika Samoa mo le landing o le Laueleele mtulanga whapena. Na tāua e le whawali'i e le o se tūlanga le lei. Wa tatau o na whaia iai se fuafuanga. E ui ele o se mataupu mo tātou. O le mataupu mo Amerika Samoa. Ma o lātou fo'i e sāilia le awala e fofogaina nei whaafitauli. O na tātou fisoswani ai lea. O na o Amerika Samoa o lo I lalo le vaavaainga ale malo tele o Amerika. O le nei mta upu sa talo sangai fo'i le minista o malai Laueleele ia olo a foa fiti va ai I le fonotanga. Ina ia ave le whaamuamua I lona whaatinoina o na e tāua tele o soifua o tagata femālagāa'i I le vao Samoa lua. O le tāua o le silafia o ngā luenga wha ofisa e tatau o na malamalama iai se tāsiolo o pule I se whalewhai ngā luenga. Ina ia si itia le au nanga Laueleele o lo o tuina atu I le atunoo. O le finangalo leo le Ofisa Sili o le Pulega o Fela'uaiga le Laueleele. Ia ngalu malemana ta atia leo iti Agnes Tutuvanu Swaka sa fauina I le whaauunga le Universite o le Pasifika I le vai ASO na te nei. E ui lava o le awa a tofia ue a vea ma taitai a po se Ofisa Sili fo I o le Ofisa o Taumālo. Ia e lava nono ta inga po inga le lo ia lava pele a ina ia e mai se lava o le tau kuia sa ave ina ia o tulanga tau management ma le leadership. Ia e whalea tile fo ia le whatinonga fo I o LAU ngā luenga. Na ia tāua o se whaataita inga le leimo o lana au whai ngā luenga I se lau se fulu male wha I upolu ma savai ina ia awane I muta leo langa o uina. E tele whaafi tāuli sa whia ngai le taimi o le aonga, ona e whaatino I le taimi e mana vai ngā luenga ia so uma. Ma e langona le au ngata e toi alu I vasenga ma whaia me aonga, pe a mai a ngā luenga. Ai mai selo o iai whanau, o tuatuangia whaale ainga, ma tuatuangia whaale kalesia. Pe tae e le mawhai ona iau sia le neitu spasi, pe ana le ai le whaatasi mai o le atua. E lima masina sa whaatino ai le nei meta upu. Wa amata tapenaga o le fautasi a le aonga matata ese a Don Bosco I ALAFUA. O whanau o loo aloina le fautasi, o loo a o onga I Don Bosco, ma e ta I se fulu lima I le se fulu iwa tausanga le mātutua. O le tausanga mua le nei wa awa iai tamaitai le au waa. E pei ona iai tamaitai e tu a whaolo o sāili ni o lātou wawanoa I le fautasi. Pei ona whaailoa I se tasi o whaia onga mai Don Bosco, ia to filau I si tolo Stanley I lana whaatalanuanga ma le TAEAO. Ia, o kolenga māsang lewa. Pei o mei o le kamwhai e maua maa ngawa. Ia, ma se fo le kamwhai ngal foi langa le kaimingei. O le au waa le fo uma. Me ma se experience me kau foi. Ia le menga le kamwhai nge whai mumona la kau foi e maua. I fuko alolo ngisi kolenga mulmuti. O le nau tainga ia maua le tūlanga mua. Wa ia le fuafuanga e whaamautu le au waa I se no fuanga e tasi. E whai ngō fiai o na whaatino tō le ninga. Ono o le whaafitauli le taiminei.
e o mai si whanau ua mai a tolininga. E whase fulumaleono le au whai o le au a Don Bosco o le a filifilia mai i le 5 fulumaleiva o loo au wai i tolininga i le taiminei. Tāua fo'i e tofi lau ua mai au na tu inatu le se fulu afe mai le soa komite o tu unga fautasi. Ma ua mai au na whaatauina nisi o lau papa e toi whaalele iai nisi o vaenga o le tino le waa ua tatau na toi whaalele ia. O le kapeteni a le fautasi Don Bosco o vai masenu o sita mātau. Ua whaalawiloa whaamaumaunga o Itumālo e 5 maletasi ma atina'e fuafuaina mo Samoa. Tāua ele Ofisa Sili o le Pulega o Ofisa o Fuainumera whaamawina ia leota ali i e lua salani. O le tusinga ingoa sa whai le tausanga e lua Fela'uaiga ua whaongaina e awina mai ai whaamatalanga ma whaamaumaunga e whaatatau i Itumālo e 5 maletasi. O le ASO e whaamai ai whaatalatala noanga ale Ofisa o Fuainumera whaamawina manisi o vaenga maoti o loo lātou ngā lulu e whaatasi. E au fiai le whaala potopotonga o malo si anga tau ele tise, whaala potopotonga o le suavai mai si vaenga. O le tāua o nei whaamaumaunga o na olea ua whaatino polo kete a tātou Itumālo e 5 maletasi, ma ua mai a whaamawina vaenga taitasi mai a inga o Itumālo, ina ia mawhai o na tu inatu sa o le fisosoani le malo, ia latu i au nanga le malo. O TALAFOU na mai Laueleele o le si ufafonga o Samoa mo le nei TAEAO, ia manuia tele fe au mga luenga o le afia ngai malo tātou o tunuu. Whaafafonga i TALAFOU o le 2AP i lunga o anala leo 5 fa'oamo, femālagāa'i o fitu tesi ma le wha, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi. Malunga o le sino e, mai ngoa iai i lunga o le 2AP Facebook page, ma le ala ata le malo o le TV iwa. Le si ufafonga o Samoa, le 2AP.